Yunus сүрөсү Меккеде түшүрүлгөн 109 аяттан турат. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Alif Lam Ra. Алиф, лам, ро. Мааниси бир гана Аллахка маалым. تلك آيات الكتاب الحكيم. Мына булар даанышман китептин аяттары. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Адамдарды эскертүү жана ыймандууларга кылган жакшылыктары эгесинин алдында чоң кадырга ээ боло тургандыгы сүйүнчүлөө үчүн өздөрүнүн араларынан бир кишиге биздин кабар жибергенибизге да таң калышабы. Капырлар ал анык сыйкырчы дешет. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Hakikatta силердин эгеңер Аллах асмандар менен жерди 6 күндө жараткан соң, ал аршка истива болуп, башкача айтканда истива сөзү өзүнө бир нече маанини камтып, барабарлануу, жогору болуу, көтөрүлүү, камынуу, ээлик кылуу, багыт алуу дегенди туюндурат. Бирок Аллах Таала эч нерсеге окшобогондугу үчүн истива кандай көрүнүштө болоору адам баласына маалым эмес. Демек бул сөздөн Аллах Таала эмнени кааласа ошого ыйман келтирүүгө милдеттүүбүз. Ар кандай чечмелөөлөрдү айтып талашып тартышууга акыбыз жок. Ошол үчүн өткөн улуу имамдардын бардыгы бул маселеге өтө кылдат мамиле кылуу керек экенин баса белгилешкен. Тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган төмөндөгүдөй таамай сөздөрдү Имам Малик мындай деп баяндаган. Истива маалым, аны сүрөттөө белгисиз. Ага ыйман келтирүү важип, ал тууралуу суроо салуу бидат. Келечек ишке өкүм чыгарат. Андан уруксатсыз эч бир коргоочу боло албайт. Мына ушул Аллах силердин эгеңер. Ага гана сыйынгыла. Эсиңерге келбейсиңерби? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ага баарыңар чогуу кайтасыңар. Бул Аллахтын уадасы акыйкат. Акыйкатта ал баарын баштап жараткан. Анан ыйман келтирип, жакшылык кылгандарды адилеттүүлүк менен сыйлоо үчүн аны кайта тирилтет. А капырларга капыр болгондуктары себептүү кайнаган суусундук жана оорутуучу азап бар. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Ал күндү жарык, ал эми айды нур кылды. Силер жылдарды жана убакытты билүүңөр үчүн алардын орундарын белгиледи. Алла буларды чындык менен жаратты. Ал түшүнгөн адамдарга өзүнүн аяттарын баяндайт. إن
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Haqiqatda tün menen gündün almaşuusunda Allah asmanlar menen jerde jaratkandarında takva adamlar üçün belgiler bar. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Haqiqatda biz menen gezdeşүүnü gütpegönдөр, bol dүйnө жашоосуна маашырлана көңүлдөрү жай тапкандар, биздин аяттарыбыздан бейкапар болгондор. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Алар өздөрүнө даярдагандары үчүн орундары тозок. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Haqiqatda ыйман келтирип, жакшылык кылгандарды ыймандары себептүү алдынан дарыялар аккан ырахаттуу бейиш жолуна салат. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Алардын андагы сыйынуулары: "О жараткан Аллах, биз сени аруулайбыз", саламдашуулары: "Салам тынчтык болот", дуаларын: "Аламдардын эгеси Аллахка мактоо" деп аякташат. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Эгерде Allah адамдарга жакшылыктын келишин каалаган өңдүү, жамандыктын келишин да тездетсе, анда алардын жашоосу эбак бүткөн болор эле. Бирок биз менен кездешүүнү күтпөгөндөрдү өздөрүнүн адашуусунда экилентип таштап коебуз. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Качан инсанга кайгы жеткен кезде, ал жатып да, отуруп да, туруп да бизге жалына баштайт. Биз аны кайгыдан куткарганыбызда, ал бизден жамандыктан куткарууну сурабаган өңдүү мурунку жолу менен кете берет. Ушундай болуп чектен ашкандардын иштери өздөрүнө көркөмдүү сезилет. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Биз силерге чейинки залымдык кылган көптөгөн элдерди жок кылганбыз. Алардын пайгамбарлары далилдер менен келишкенде да алар ишенбеген боюнча кала беришкен. Күнөөкөр коомдун жазасын биз ушинтип беребиз. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Силер кандай кыларыңарды байкап көрүү үчүн биз силерди жер үстүндө алардын орун басарлары кылдык. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Качан аларга биздин айкын аяттарыбыз окулганда биз менен кездешүүнү үмүт этпегендер мындай дешет: бизге Курандын ордуна башка китепти алып кел же аны өзгөрт. Аларга аны мага өзгөртүүгө болбойт. Мен болгону мага кабар кылынган нерсени гана ээрчиймин. Мен эгер эгемдин буйругун аткарбасам улуу күндүн азабынан коркомун дегин. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Эгер Аллах каалаган болсо, анда мен муну силерге окубас элем. Ал жөнүндө силерге үйрөтпөс да элем. Чынында мен буга чейин силер менен бүтүндөй бир жашоону өткөздүм. Эмнеликтен акылыңарга келбейсиңер деп айт. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Аллахка жалаа жапкандардан же анын аяттарын жалганга чыгаргандан да ашкан залым барбы? Албетте, күнөөкөрлөр ийгиликке жете албайт. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Алар Аллахтын ордуна өздөрүнө зыянда пайдада келтире албагандарга сыйынышат да, мына биздин Аллахтын алдындагы коргоочуларыбыз дешет. Аларга асмандар менен жерде ага белгилүү болбогон нерсени Аллахка кабар берип жатасыңарбы деп айт. Ага мактоолор болсун. Ал силер кошкон шериктериңерден таза жана бийик. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Мурун адамдар бир эле, анан алар бөлүнүштү. Эгер эген тараптан сөз өтпөгөндө алардын ортосундагы талашып тартышып жаткандары тууралуу иш чечилип калмак болчу. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Алар анын эгесинен ага бир керемет түшүрүлүптүрбү дешет. Аларга акыйкатта көмүскөлөр Аллахка таандык. Күтө тургула. Мен дагы силер менен бирге күчтүүлөрдөнмүн деп айт. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. İnsandın başынан жамандык өткөндөн кийин биз өз мээримдүүлүгүбүздү таттырган кезде биздин аяттарыбызга каршы айла амалдарды ойлоп баштайт. Аларга Аллах айла амалдарды табууда абдан тез дегин. Албетте, биздин элчилерибиз силердин айла амалдарыңарды жазып турат. هو الذي يسيركم في البر والبحر
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ал силерди кургакта жана деңизде жүргүзөт. Силер кемеде болгонуңарда кеме аларды сыдырым соккон жел менен алып барат. Алар бирге сүзүп кубанышат. Качан аларга катуу шамал жетип, чоң толкундар ар тараптан келип, ургулай баштаганда, алар өздөрүн өлүмгө дуушар болчудай сезишип, чын ишеним менен Аллахка жалбара башташат. Эгер сен бизди куткарсаң, биз шүгүр кылуучулардан болобуз дешет. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Ал аларды куткарган кезде, алар жер үстүндө адилетсиз иштерди кылат. Эй инсандар, силердин кылган жаман ишиңер ээн баштыгыңар өзүңөр үчүн гана. Ал ишиңер болгону бул дүйнө менен ырахаттануу. Андан соң силердин кайтып келээриңер биз жак. Жана ошентип биз силерге эмне кылганыңардан кабар беребиз. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Чынында дүйнө тиричилиги биз асмандан жаадырган жаан сыяктуу. Аны менен жер үстүндө көптөгөн өсүмдүктөр аралашып өсөт да, аларды адамдар жана малдар жейт. Качан жер жүзү кулпуруп, кооз болуп турган кездерде, анын жашоочулары муну биз пайдаланабыз деп ойлошот. Ошондо түнкүсүбү же күндүзүбү аларга биздин өкүм буйругубуз жетет. Анан биз алар кече өсүп гүлдөп турбаган өңдүү бастырылган эгин талаасындай кылып салабыз. Биз аяттарыбызды акыл жүгүрткөндөргө мына ушинтип түшүндүрөбүз. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Аллах тынчтык жайына чакырат жана каалагандарын туура жолго багыттайт. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Сооптуу иш кылгандарга жакшылык жана андан артыгы да бар. Алардын жүздөрүн каралык да, кайгы да каптабайт. Ошолор бейиш ээлери, алар анда түбөлүккө калышат.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Жамандық қылғандарға жамандығына ылайық жаза беріледі. Алардың жүзін қайғы қаптайды. Аллахтың алдында аларға қорғаучы да болбойды. Алардың жүздерін түн қараңғылығындай қаралық қаптайды. Ошолор тозоқ иелери аларында түлкі қалышады. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Ошол күнү биз алардын баарын жыйнайбыз. Ошондо Аллахка шерик кошуп жүргөндөргө силер жана силер шерик кылып жүргөндөр ордуңарга тургула дейбиз. Ошентип биз аларды ажыратабыз. Аллахка шерик кылынып жүргөндөр мындай дейт: силер бизге табынган эмессиңер. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Биздин ортобузда Аллах жетиштүү күбө. Силердин бизге табынып жүргөнүңөр тууралуу биз билген эмеспиз. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Анда ар бир жан бул дүйнөдө өзүнүн кылгандарынан түйшөлөт жана чыныгы ээси болгон Аллахка кайтарылат. Ал эми алар ойлоп тапкандар аларды таштап кетет. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Силерге асман менен жерден көрүүңөрдү ким башкарат? Ким өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарат? Ким баарын башкарат дегин. Ошондо алар Аллах дешет. Анда эмне үчүн андан коркпойсуңар деп айт. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Бул Аллах силердин чыныгы укуктуу эгеңер. Акыйкаттан соң бир гана адашуудан бөлөк эмне болмок эле. Эмне үчүн баш тартасыңар? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Ушинтип бузукулук кылгандарга эгеңдин алар ыйман келтиришпейт деген сөзү чындыкка чыгат. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. Силердин шерик кылып жүргөнүңөрдүн арасында алгачкы ирет жаратып, анан аны кайра кайтара тургандар да барбы? Дегин. Аллах алгачкы жаратууну ишке ашырат. Анан аны кайра кайтарат. Кандайча баш тартасыңар деп айт. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون Аллахқа шерик қошқондорыңардың арасында ақиқатқа бағыттай тұрғандар барбы деп айт. Аллах қана ақиқатқа бағыттайды. Өзі жол таппаған, жана башқаларды да жетектей албағандарға қарағанда, ақиқатқа алып бара тұрғандардың артынан ерчүүгө татыктуу эмес пе? Силерге эмне болду? Кандай өкүм чыгарып жатасыңар деген. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Алардын көпчүлүгү жоромолдорду гана ээрчийт. Албетте, жоромолдор акыйкаттын алдында эч нерсеге арзыбайт. Акыйкатта Аллах алардын кылгандарын билүүчү. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Бул Куран Аллахтан башканын оюнан чыгарылган эмес. Ал Куран мурункуларды тастыктоо жана китепти түшүндүрүү үчүн жөнөтүлгөн. Анда шек жок. Ал ağlamlardan egesinden geltirilgen. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Alar al anı oylop tapkan deşebi. Ağa okşoğun bir sürü geltirgile jana eger çın bolsoңор Allah'tan başka jaktırgan biröөнü çakırgıla dep ayt. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Жоқ, алар өздөрүнүн билими жетпегендиктен жана маңызын түшүнбөгөндүктөн жалганга чыгарышууда. Аларга чейинкилер да ушинтип жалганга чыгарышкан. Адашкандардын акыры кандай болуп бүткөнүн карап көрчү. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Алардын ичинде ишенгендери да, ага ишенбегендери да бар. Эген бузукуларды жакшы билет. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Seni жалганга чыгарышса, менин кылгандарым өзүмө, силердин кылганыңар өзүңөргө. Силер мен кылгандан оолаксыңар. Мен да силер кылгандардан оолакмын де. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Алардын арасында сени угуп тургандар да бар. Бирок алар акыл калчабаса дүлөйлөргө угуза аласыңбы? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. Алардын арасында сени карап тургандар да бар. Бирок сокурлар көрө албаса, сен аларга көрсөтө аласыңбы? إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Hakikatta Allah adamlarga eç zalimlik kılbaydı. Adamlar özlerine özleri zalimlik kılışat. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء
الله وما كانوا مهتدين. Al baарын жыйнаган күнү, ал жер үстүндө bir күндүн ичинде bir эле саат болгондой сезишет. Бири-бирин таанышат. Аллах менен кездешүүнү жалганга чыгаргандар жана туура жолдо жүрбөгөндөр зыянга учурашат. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Биз сага коркутуп жаткандарыбыздын bir бөлүгүн көрсөтөбүз, же сени ага чейин жайгарабыз. Баары бир алардын кайтып келүүсү бизге гана. Андан соң Аллах алардын кылгандарынын баарына күбө болот. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ар бир элге өзүнүн элчи бар. Аларга өздөрүнүн пайгамбарлары келген күнү алардын араларында талаш болгондор адилеттүү түрдө чечилет жана алар таарынышпайт. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Алар, эгер сен чын болсоң, анда бул уадалар качан аткарылат деп сурашат. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Эгер Аллах каалабаса, мен өзүмө жакшылыкта, жамандыкта кыла албайм. Ар бир эл үчүн өз мөөнөтү бар. Ал келген кезде алар аны bir saat жайлата да, узарта да алышпайт деген. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Айткылачы, эгерде анын азабы силерге түндө же күндүзү келсе, анда анын келишин тездетүүнү бузуклар эмне үчүн каалап жатышат деп айт. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون. Ал силерге келген күнү ишенесиңерби? Азыр көрүп ишендиңер. Чындыгында силер аны тездетүүнү каалаган элеңер. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Андан соң залымдарга түөлүк азапты таткыла, өзүңөр кылганыңарга гана жараша жаза берилдиби делинет. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Жана алар сенден ушулар чындыкпы деп сурашат. Эгемдин аты менен ант ичем. Ооба, бул акыйкат. Силер анын алдында алсызсыңар деген. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Залымдык кылган ар бир жан азапка кабылганда жер жүзүндөгү бардык нерселер өзүнүкү болсо, аны төлөп кутулгусу келет. Алар жазаны көргөндө катуу өкүнүшөт. Алардын араларында адилеттүүлүк менен өкүм жүргүзүлөт. Аларга зулум кылынбайт. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ооба, асмандар менен жердегилердин баары Аллахка таандык. Ооба, албетте Аллахтын уадалары чындык. Бирок алардын көпчүлүгү муну түшүнбөйт.
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Al жашоо берет, өлтүрөт жана ага кайтасыңар. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ey адамдар, силерге эгеңерден үгүт насаат, жүрөктөрдөгүнү айыктыруучу шыпа, ыймандуулар үчүн туура жол жана ырайым келди. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Алар анын жакшылыгы, ырайымы, мына ашуга кубанышсын. Анткени бул алар өздөрүнө чогулткандан жакшы деп айт. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Айткылачы, Аллах силерге марттык менен ырыскы бөлүштүргөнүн көрбөйсүңөрбү? Эмнеликтен силер анын бирин арам деп, башкасын адал кылдыңар деп айт. Аллах буга уруксат бердиби? Же силер Аллахка жала жаап жатасыңарбы дегин. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Аллахка жалган жала жапкандар кыямат күнү тууралуу эмне ойлошот? Акыйкатта Аллах адамдарга мээримдүү, бирок алардын көбү ага шүгүр кылышпайт. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Сен кандай абалда болсоң да Курандан эмнени окусаң да, силер эмнени кылсаңар да, биз күбө болуп турабыз. Себеби силер ага чоңкуп киресиңерби? Силердин эгеңерден жер үстүндө да, асмандарда да кыпындын салмагында эле, же андан азыраак, же андан көбүрөөк болсо дагы эч нерсе жашыруун эмес. Мунун баары ачык китепте жазылган. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ооба, албетте. Аллахка жакын болгондор чоочулашпайт да, кайгырышпайт. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ыймандуулар жана таква болгондор لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Алар үчүн бул дүйнөдө жана акыретте сүйүнүчтүү кабар бар. Аллахтын уадалары эч өзгөрүлбөйт. Бул улуу ийгилик. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Алардын сөздөрү сени кайгыртууга тийиш эмес. Акыйкатта бардыгы заттуулук Аллахка гана таандык. Ал угуучу, билүүчү. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
Ооба, акыйкатта асмандар менен жердегилердин баары Аллахка таандык. Аллахтан башка шерик келтиргендерге табынып жаткандар эмнени көздөшөт? Алар божомолдорду гана ээрчип жүрүшөт. Алар жалганды гана айтышат. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ал силердин эс алууңар үчүн түндү, көрүүңөр үчүн күндүздү кылган. Албетте, мында уга турган адамдар үчүн аят белгилер бар. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Алар Аллах өзүнө уул алды дешет. Ал андан таза, ал бай. Ага асмандагылар менен жердегилердин баары таандык. Силерде болсо эч кандай далилдер жок. Аны билбей туруп Аллах тууралуу айта аласыңарбы? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Hakikatta Allahqa жалган жала жауучулар ийгиликке жете алышпайт дегин. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Бул дүйнөдө жыргап андан соң алардын бизге кайтуулары бар. Ошондо биз кабыр болгондор үчүн катуу азап таткыдай кылабыз. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Sen alarga Nuhtun bayanын окуп бер. Ал элине мындай деди: О элим, эгер менин силердин араңарда болгонум жана силерге Аллахтын аяттарын эскерткеним оор болуп атса, анда мен Аллахка тобокел кылдым. Өзүңөрдүн кудайларыңар менен ишиңерди чогулткула. Силердин ишиңер жашыруун калбасын. Өз ниетиңерди жашырбастан мага кечиктирбей өкүм чыгаргыла. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Эгер силер артка кетсеңер, мен силерден сыйлык сурабаймын. Менин сыйлыгым Аллахтан гана. Мага ыймандуулардан болуу буйрулган. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Алар аны жалганчы деп жарыялашты. Биз аны жана аны менен кемеде бирге болгондорду куткардык. Биз аларды орун басар кылдык жана биздин аяттарыбыздан баш тарткандарды сууга чөктүрдүк. Эскертилгендердин акыры кандай болуп бүткөндүгүн кара. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Нухтан кийин биз ар бир элге өзүнүн пайгамбарларын жөнөттүк. Алар айкын далилдер менен келишти. Мурдада жалганга чыгарылгандыктары үчүн алар ыйман келтиришкен эмес. Чектен чыккандардын жүрөктөрүн мына ушинтип мөөрлөйбүз.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Андан соң Мусаны жана Харунду биздин аяттарыбыз менен фараонго жана анын жан жөкөрлөрүнө жөнөттүк. Бирок алар текеберленишип күнөө кылуучу коомдон болушту. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Бизден акыйкаттык келгенде алар бул анык сыйкыр дешти. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Анда Муса, силерге акыйкаттык келгенде ал тууралуу ушундай дейсиңерби? Ушул да сыйкырбы? Сыйкырчылар мындай ийгиликке жете албайт деди. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Алар сен бизди ата-бабаларыбыз карбаган нерселерден кайтаруу жана жер жүзүндө бийлик өкөөңөрдүн колуңарда болуу үчүн келдиңби? Биз өкөөңөргө ишенбейбиз дешти. Башкача айтканда Муса менен Харунга. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Фараон, мага бардык илимдүү сыйкырчыларды алып келгиле деди. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Сыйкырчылар келгенде Муса аларга ыргыта турганыңарды ыргыткыла деди. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Алар ыргытышканда Муса силер келтирген нерсе сыйкыр гана. Албетте Аллах аны жок кылат. Акыйкатта Аллах бузуклардын ишин оңдойт деди. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Аллах күнөөкөрлөр үчүн жек көрөрлүк болсо да өзүнүн сөзү менен акыйкатты бекемдейт. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Бирок анын элинин ичинен фараон жана анын жан жөкөрлөрү жазага тартпасын деп корккондору себептүү азыраагынан башкасы Мусага ишенбеди. Акыйкатта фараондун жер үстүндө зор бийлиги бар болуучу жана ал чектен чыккандардан эле. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Муса, ey элим, эгер Аллахка силер моюн сунуучу болуп, ишенсеңер, ага тоокел кылгыла, деди. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Алар айтышты, биз Аллахка тоокел кылдык. Эгебиз бизди залым эл үчүн азгырык сыноо кылба. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Бизди капыр элден өз мээримиң менен куткар.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Biz Musa menen anın tuğanına, öz eliңер üçün Misirde üy kurgula, anı sıyına turgan üy kılıp algıla, jana namaz okugula, jana imandularga sүйінші kavardı jetkizgile, dep ayan berdik. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Musa, o egебиz, sen faraonga jananın jan jokörlөрүнө бул дүйнөдө кооздук менен мол байлыкты бердиң. Эгебиз ошондуктан алар башкаларды адаштырып, туура жолуңдан чыгарып жатышат. Эгебиз, ошондуктан алар башкаларды адаштырып, туура жолуңдан чыгарып жатышат. Эгебиз, алардын байлыктарын жок кыл да, жүрөктөрүнө катуу мөөр бас. Алар катуу азапты тартканга чейин ыймандуу болушпайт, dedi. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Анда Allah айтты. Силердин дуаңарга жооп берилди. Туруктуу болгула жана наадандардын жолун ээрчибегиле. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Biz İsrail uulдарын деңизден өткөрдүк. Фараон жана анын аскерлери өч жана душмандык менен алардын артынан ээрчип жөнөштү. Ал фараон чөгүп бараткан кезде Исраил уулдары ишенген Кудайдан башка Кудай жок деп ишенемин. Жана мен ага моюн сунуучуларданмын, dedi. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Тоң азырбы? Sen murun көгөргөн бузуклардан элең. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Бүгүн биз кийинки муундарга үлгү болсун үчүн сенин денеңди сактап куткарабыз. Бирок көп элдер биздин аяттарыбыздан бейкапар. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Biz İsrail uulдары үчүн кереметтүү калааларды курдук жана аларга таза ырыскыларды бердик. Аларга ачык билим келгенге чейин алар бири-бири менен бөлүшпөдү. Акыйкатта эген кыямат күнү алардын ортосундагы пикир келишпестиктери тууралуу териштирет. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
Егер сага түшүргөндөрүбүздөн күдүктөнсөң, сенден мурунку китеп окугандардан сура. Чынында сага эгеңден акыйкат келди. Андыктан күдүктөнүүчүлөрдөн болбо. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Аллахтын аяттарын жалганга чыгаруучулардан болбо. Антсең, зыянга учуруучулардан болосуң. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Акыйкатта ыймансыздар үстүнөн эгеңдин сөзү акыйкатталган. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Бүткүл аяттарыбыз келсе да, алар оорутуучу азапты көргөнчө ишенишпейт. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Юнустун элинин башка ыйман келтирген жана ыймандары пайда берген айыл болгонбу. Алар ишенген кезде биз аларды бул дүйнө тиричилигиндеги кордоочу жазадан куткардык жана аларды белгилүү мезгилге чейин пайдалангыдай кылдык. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Эгер эген кааласа, жер жүзүндөгүлөрдүн баары ыйманга келишер эле. Сен адамдарды ыйман келтирүүгө зордойсуңбу? وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Эч бир жан Аллахтан уруксатсыз ыймандуу боло албайт. Ал акыл жүгүртпөгөндөрдү жазага тартат. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Көргүлө, асмандар менен жерде эмнелер бар дегин. Ыймансыз коомго аяттарда, элчилерде пайда бербейт. Алар ыйман келтиришпейт. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Алар мурунку капырларга жеткендерден да башка бир нерселерди күтүп турабы? Аларга күтүп тургула. Мен да силер менен бирге күтүүчүлөрдөнмүн деп айт. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Ошондо биз өзүбүздүн пайгамбарларды жана ыймандууларды куткарабыз. Акыйкат ушундай болот. Момундарды куткаруу бизге таандык. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Ey адамдар, силер менин диниме шек санаучу болсоңор, мен Аллахтан башка силер табынгандарга табынбаймын. Мен Аллахка гана табынамын. Ал силерди өлтүрө алат. Мага момундардан болуума буйрук кылынган дегин. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Жүзүңдү туура динге бур жана мушриктерден болбо. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
Bir Allah'tan başka sağa paydada, ziyanda keltire albagan hiç kimge taunba. Antpesең, sen zalimdardan bolasың. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Eğer Allah seni bir kırsıkka uçuratsa, andan başka hiç kim kutkara albaydı. Eğer alsağa жақшылық jönötse, anın merimdүүлүgün hiç kim toktata albaydı. Allah'ını öz pendelerinin içinen kağalağanlarına beret. Al, geçirүүчү boğruker. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ey adamlar, sizlerge egeňerden hakikat geldi. Kim tuura jol menen barsa, al özüne payda keltiret. Kim adaşsa, özüne gana ziyan jetkiret. Men sizler üçün ökül emesmin. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Başkaruç emesmin. Özüňe kavar kılgandarga eýerçe, jana Allah hüküm kılganga çeyin saburduu bol. Özüňe kavar kılıngandarga eýerçe, jana Allah hüküm kılganga çeyin saburduu bol. Antkeni al hükümdarlardan eň myktysı.